Me won say adaka aye no coffee color esi eposoba enye obi na de nye sacrifice but sa no e wo party ma me ne bre spiritually it the president odi ni bre and order ye ne be fa ne ko ye 40 days time free na ko onto one mountain tem mahama ye president aye on da ne papa ase onko da ni papa mpanyimfu ase me kasu smart matere mo nkanye ye papa president evensa atana kebeko kona nke soko yes ye man na kwankyere ma ne ye onko da ni papa ase me say adaka coffee kalebi munti ni ye esi poso ba Voice baby ya edano one fan to a frito sarana ye pai be hunu ntin so na kyereboa na ene no ensem bebre ene ekoso e social media no so amamanfo ensem aye prekesen ne kesene hwemu a ye vice president Nana Jane ene ne ho emfa no ya fly na Africana ede ne ko amano ne se okohwe no yare but the eba wo media no so nyina ne se ye maame no wo firi mu na me ade ba kwa misuro Ghana fo ene se Ghana fo se ye bo wuto na wa hwe yi a wo ye den ebe wayi isan se ye papa asumdwe hene Professor Mills nyamemfa ne kra ensi ebere bi duru ya na Ghana fo bo na wuto ene ye papa no wu no bewu na on che no yare no bewu ewie kete bi ye hon man announcement ba se papa no ofa ne ba okohia ehu ye se odialo piribia no na oye bye bye sa na picture ne de minim se no bewu onim so bewu no twa yo na ene ni wu no ebehia na efe so pa wei ena ye maami nsem ekoso no asofo a ehye nkom e wo ho no akonya asa ibisi asofo no na eku no ibisi se ene a ihwemu a ye papa usu bempa na jese na asem edi mutintimai pa na wei ena ye papa ba ko a ono so hye nkom 31st no e kire se NDC for e ba bahwere eni patiti ono ya ba pri na ye ne ba betwe nkomo e OKS TV so first time I wo hwe ni abomodi answer subscribe like share na leave a comment because ye ba besuade ami twa me ho e ba ye be comment papa no se waje bre na metwa me ho e de aba de bia na me ka che o se ye ba be som sompa me de bia ya na ye unique e wo ye de no ho ene se asem ni si a ye nyina ba bi endoto ayampia na se nyina nkan mu ntenkan ne mu no e bo pin de onim de mpanifo se aboa ne pe kokwa ye nti ene ya no de no ho etwitwiri si ene ti sa na ye bo pren mpanifo ene wona onim de ne nyame adom mu adom na fi ye bi se o no matumire akiri si e de ama ahwefo na o mahu de ekoso etina ene no oba bi ni ye papa Prophet Solomon Antwi, the power commander. Prophet Solomon Antwi, the power commander, the general overseer and the CEO of Gilgal Land Ministry International. Ono ene na yabo prina ene eba twinkumo. Ane ampaya ebedwa. Papa we na ono ne ye interview anokore no bi eda no betimi aka isu ni ekire. Ye wosi isu ebisua. Ye kore nche kwekwa na afi ede enkomo no aihye so. Rivo, e mo power. Nana Rivo mejo so baba Mijo wache. Menyezi. Menyezi. Arapo de PR for arapo na Prophet Solomon Antwi. Ena nsema ye basu. Ena nema ye bayi. Ena wonko ne nchen. Obi kra frame about a guy bia na Kumasi. Meka. Eni adi se papa na wonko papa wona papa nko chiri ni mu ma ye. Papa nko chiri mama na msi. Oh. Meka pa sa pro meka. Papa na ministry kwase. O na me adu ministry guso. Me no kase e free TV ya no wabeto achi mi sisi ye me pon ani no wabeto achi mi eti time na dey sorry any programs ya na ye that so cost gidi Saturdays na Tuesdays and Sundays no e cost gidi Tuesday na ye cancel 101 brabe show ya be for 101 Tuesday no no nyese u gina ba bi na o to Debi 101 say u shi na be for Saturday nature Saturday you know na Sunday no so dey sorry nyame asem ene nkomse e wi amadan so atras cash nature cash yet to papa quick one you be call Ghana had I think say the ekoso yi obi a your vice president esere nyankopon hoden edeman ba ye mami e ho mfa no
ayɛ kyerɛ sɛ yɛde no afiri Ghana ebi mo se wahwere ne nkwa ebi mo se baabi ɔda no ɛnyɛ woyɛ odiifoɔ wote asɛm woyɛ Ghana ni nso wote asɛm wei no ɔfa no sɛ odiifoɔ nana nyame nhyira prophet nyame nhyira nso ɛnyɛ nwanwa because me the can asɛm wei before 31st night I remember one of the media ni bi ba me nkyɛn I don't know 31st night anom be bisa Ghana ho nsɛm firi me hɔ ɛma me gyina so kan di nyame yi kyerɛ me kan yɛ so me hu sɛ ade tuntum kata Ghana so ɛna me te sɛ Ghana twa adwo 31st night me san so gyina me pinsi so ana me puppet so simpie ni so ɛsan so si so biem sɛ ade tuntum akata Ghana so ɛma Ghana twa adwo na nature say obi some question we ya enyo wa wotie sɛ maame ne yare na anyo ho Davida esan sɛ wo hu dada nature say yentua na mon titulu NDC fo entua na mo meko me 31st no kom hyɛ na me wo okay ba yɛbɛba ɛno so na ne hu ɛyɛ ɛne sɛ because ibi mo sisi no ba bi ɔda nyɛ ɛne ade wakɔyɛ odiifo na yɛbɛka sɛ hu ho asɛm ɛka yɛ na nsɛm yi aba mu no ne hu a ehu Makana, any Mamina Jane, Bushia, any NDC for any sort. Nature, Madame do I say. No one is say a biesida. When they say my Ghana for any NDC form paying for and a prof none now a Bushia for any bomb who say a biesida. And no money the kind of baba to him. The money you I just so mutu na mo emprempre yan se ebie si da party mu da enu na mani hu enu na just so mo sole enye so betina ho na wudi atem because the ego boba no anu odene hwe me won se adaka aye no coffee color adaka na coffee color esi eposoba me na me ka chero Dabi odifo enhwade se enipa kokko san ho yare enipa yare na kokko san ho yare a oba obi kura timi bo white eni ade na baba se de baby a wo ka ko ma me machine se won se because unkom se de mfa ni agoro me da say because ocean come 31st yes 22nd February yes to beto Ghana papa ampa ho debi me ba one TV station e ho na nsu be ka me yes na okasi wo say coffee color adaka coffee color so ba Ghana eno no se be wani mu a be fa good na agum akọ ana se de ne wo mo de baja nature me da say na me share no kese ye nature ye difo ni bi ye ni de be hu ni be ka ne sa hwe ma me nka no kore nkyere wiase ni pa hwe ye nsisi ya say de nya me bie so kire me from that day me shan come fast ade make say ade tuntum kata Ghana but ma monitor from that day be see ene adaka coffee color esi poso bagana dia odifo e ba be siso ana esiso esi so ba enya se na ade ba be siso ade ni siso ba dia eye den ni dia ye onwan se ombetum yetu ho anamo but mama ka asem won tire wiase nyina ne se ana Ghana for se biribi ba no nyame bie so etwase etu ho anamo hwe ade ne ehunu no ho ensen wie ye but ebetumi asai enti se yetena se na ye nyame bie ye ni kan 31st night e kasa se ye de ade tuntum akata Ghana so ama Ghana nkrofo twa ajajo a na ye ni wudi ehu ye ani ehu de ye kan yenim ne hu ye na yenim ne kan ye yene ye papa prophet Solomon antwi the power commander na atwi enkomo na me ho adwiri me awosen me ho awosen chakofu isan se ye ma me no atukwan a okosa no yare na odifo efiri no mo e ka se wo hu se adaka coffee color isi poso e bagana na tese oyuni na e ba no ano e ye din pa ye bekoso akọ nche ne no atwi enkomo ba ko me no bi asema e wanka we bisa no me try se me bisa e de ama wo se de be ya ye nyina so ye de mpaibo ne nam ye ebe time ma me nachi amana ko e ba odifo ye hwa ne yare yin sami e ba yi amanfo ibire no ka se ye party a owom no e na e de no ye sacrifice akoyo odifo yi
ebia na o de minim de o hye onko penta wantawa but me pese me hunu se if party no ana yare na bebo no ana if baby foforo na ye de hye party nature na me say no nyo kese papa bi di kanka asem bi se etwa se NDC mpanyimfo any prof nanam ebusuafo esolo was a case way because e bi esida ameka say me obi ka kire me say ye kan bi ne de NDC baaye obi frame me o phone so ka kire me say papa mo ka ho na mo de NDC baaye mean to me yi ka say an anademi eno kwa de papa ka say da bi kura wa han kam ya kura me ya wa say won pene so me am TV yes bebre nim se omuni me minim ma o ye minim bebre because in painful de bi ba me nchen eti omo ka say me ne edio NDC baaye aya me tumi nkasa yan so de ebetumi aka bibia kire mo yan ga de baaye so de ebetumi aka de ewo mu akire mo hwe etwa se NDC painful ayi bribi fa party no spiritually because mu atro play hwe mama nka se mu ntire yen NDC fo mpanyimfo amodwe me yen ne ka asema ese mutie yen because yen ne ye bom paye fa party no ho o me be ye politics wa ha mama nka de crunch no NDC asofo etaye NDC nechi yen nim de wom eti yen ye di kan bie so katere ganafo even me fura panyi bi kura katere ni plane me fura panyi kase pa katere ni plane say papa say na me hu say to aba ni wie beti because papa ni plane because papa ni ba manim am je tu ho na mo mama ka se mo say papa enyo obi na di nye sacrifice but sa no e wo party ni papa what make because my first series of interviews I heard so funny be a kasa any bloggers ni be a kasa kire se e bi kura ya analysis bi se na aka ewuye na Professor Mills ewuye na amisata and so efrimu na mami ba bi efrimu eti bi mu no e kan se na akoye oba na e de wire rituals bi kura se fantefo no na ya formula no e de omo ye rituals but about what something different said I don't know why sasa bia na say gianye bia edi party na chi en na edi sanya but enye obi bu apayo dabi en no mo de say yenku entontwe papa ho boy mu kakra nature ya minshira o nyame ama otumi bia bise masem pa na me u be kasa me hu ade na o be ka no nyame mo adom ne kase ye hwe sasa bi wo party ni mu ha hwe me ka ni prayer hwe fidie o enim ai ka pray ni say impayinfo na wo party ni mu ya we ba akaso metu ho na mo amenka se mo nkyere wo me say yem bi ma ye bom paye wo party ni mu ye ni bebia party ni ko no ye ne ye ka se mo obi antie yen enyo bi no du obi ye sacrifice me di tibi na be ye me ceremony ni hu hwe na mo ka aya mo ko sunsun na mo hu ade e no kora na mo ka enyo bi na du obi ye sacrifice aya dia ya to party ni mu eye sese bia e wo party ni mu a etwasi yi sese ni free mu anesa obi bia no be free party ni mu bia be free mu so be sani for president anani vice bia no obetra asase we so every edi no kwa manaka onto me ndi onya tra party ni mu wie ye pe wo mbra so ye pe be you free wo etie papa mahama kro misro ma no bena maka chero misro ma no na ayadia abere me ka ofidie so se papa no oye sunsun nipa enti abegidi yes oye sunsun nipa enti wonim dia mekai me say oye sunsun nipa enti minim dia mekai me ni so dia mekai oyawe embe panyi bi ka chero panyi se papa ne dia minim so sunsun nipa enti se sa na betumi hu atona I see you as for me. I mean, can the first time I will feed a cracker will say, Shay, young president, what to my mini bruta. Eti papa na you confused, and the papa na you aware. But oh no, or won't the only beam. It will disturb. Papa ni the echo spiritually. It papa ni funny yes sacrifice be ala. Eti papa ni to my mini to extend said, after papa no can hold you.
it be catch them prophet me did the prophet entry etwa so mutu ade no ho anamo ne yi sasa di free party nim ne wo bi oba betra so bia na tumi acha wasase we so powerful I was say yi sasa no a free party na de obetana so no etimi atana se ache Mr. Say time I was here and as first time I was here abomodi answer subscribe like na share and leave a comment for me ye here free or any subscription or like any comment what I say na yen so yetimi abesumu yi and me papa e bi nsem so a me wo outside there me tie the amount for Canada amount for course but this man is saying something differently from what other people are saying. It's very deep because in same way my tie na me akasa apem me spirit na apem me kra it's say emu yedu because so kind Bible say do be a phone nyina ko one side odi phone be a friend makaya de obeka say ohene okwa ye be si enyema no kan so otan but na oka no kre etie ne papa eguso edhwe enkomo olivo say the ade akoye Ghana nyina ni ba ma Ghana nyina ibi mo se ba bi adu ne die asai ma me ne ye ne dien obewu bara pa nso betimi atu ho na mo ye betimi aye ho biribi ana mutu ho na mo be yi ade na ewum no ena mutu ho na mo ye ma me na na gin die no asai awie ana asa stella no achia ne mu ya bebu ni bia ye betimi atra nature na me nshira amen meno kaza de mi ho mani so na ehu pa na medikaka se mi se yem papa ye president spiritually wonya ya ko be ye hu bibi okay me kas me sia sem so sia all right medikaka se adaka coffee kala sa de we be si ento na mo be si life ma menu adaka di ni betum e coffee kala pepe de ma menu betum ko be hu ade ni kala hwe papa ni person tu ho na mon by ni pebi self interest wo party di munti no wo mo twentwen so it will benefit spiritually from crofobia say o mo tu ho na mon a e benefiting crofobia yes enti no ma yo mo ye betu ye ntu ma many call ye didn't call nyina na president uti eye misunderstanding misunderstanding awo fear o because fear so what I say yes eye misunderstanding of question papa ni to ma minute wo pese wo ye bribi because ma me na ba obetra so no ho ma me ni ka kire papa ni se nko nye enko nye vice no but no hun se bebo ano papa ni hun se ma me ni bebo ano e wo physical and spiritual na a spiritual person God for mo sere papa ma me no bi so wo mere nti na egu afa ha ma ka kire o ma me no nyemre o mo sere papa ma me ni so deep spiritual ma me ni so deep spiritually so be ma me ni sunsum ni ma kire o yi badwiri o eti president who say spiritual and physical obebua party no eti so be ka sere papa ndi ko omboa me say papa ni nya yankobe ye hu bibi spiritually but in crofobia na ha because of a big benefiting crofobia ndi ba me nim say obetu anamo na otu anamo no eti ma me ni kra die be bia nam die hu ayo hwa ma me ni be kasa ye ewo pepefuo omo Ramadan so you sustaining with panier no bekasa ye yes you want a panier so be now with that bekasa ma me bre spiritually it the president odi ni bre and all die ni be fa ne ko ye Rivo who ni say for me fa na e hospital e be boa ana we be can say hospital dey any nam ho na omumu mani course spiritual side go need choice bia say or the because spiritual or the because physical kafra okay because me say me pinchen but sen ka wo kan dey an ka forget physical me ka sunsuma dia mi hu o mani so ehu dia mi hu o mani so pinchen because of bobia president share ma me no no tu hu na mo me na me ka tara o
enti ko ye pinche of kesi eni mo ala kwa ne de peja ne ko ye edi the mechanism so hospital ndi amwa but I thank God say ma me ni ba ku bi or ye spiritual person okay ma your vice president in the baba ni ba ku bi or ye spiritual person okay before asem ko make na so ma kire mo okay itu onu na wo ye ne sunsun ma de ma ne ma me no okay ko ma me ni kire ni bibia e fa sunsun ma de fa no itu oni ni ma me de bia la doga vice ti wo keke mo se lo vice what wo keke won ti wo keke bibi ta ne chi sunsun mu ni body pe no ni ma de ko de ye okay edi pese money pani hu ni se sebe ma me na ye de no yare no eye sunsun ma dia ana ye gira die bia ye gina ana no no nko na sade wo ba beto no wo bia nko be bia nka beto no so ye babunu o ye browa o ya kokora e beto no ko e gina die me ban say do ya sama ni si sumuna so ye ba ye beto aba ni mu kan say nka ai ni si fo nkofa ayi ye nua be ma na ya de nyina ye chada nka mo nkofa chada e fa na ma ye ba nka beto no babunu no gina na so ono wase abo oba debi eya mahama ye president ayi on dani papa ase on dani papa ase papa nga so wo no ni papa ase on ko dani papa mpanyimfu ase be kasu so ma chere mo enkanya ye papa president evensa atana kebeko ko na nke so ko me na me ka chere okay so that time na ye vice yes ye man na kwanchere ma ne ye on ko dani papa ase brother nyankopo onko dani papa ase any papa empayimfo me campaignfo a nature wouldn't dey make am akodo mase na dey be dey so akodo mase nso okay one or the kaiser dey ma kaiser no the caesar dey ma caesar ade be ma na tena so nkoma cha no hwe obi so wi obi onwu da papa no otumi eja sisi asemo adia ma Ghana ayekumo ene ade odifo adia bi a meka ne se omaka so mutu ana mo a easy to do ana ya adia be kosi ne ma bebre be tete nkrofo kra bi afi woni ade a papa den ti na be so ade a omunnim ba to muntimi nyimfi wo a part of the party a part of the party and for one day and 1 year and you sacrifice and you sa a journey in flavor and nuna a party a giraso iti na o chirima metiasi ya na yesa sadi we omo ya e fun we party betimi akofo abehihim penyi bi wo party ni mu a ye de sha ni nsame mbo ni din da but that you obey president penyi bi wo party ni mu a sa okuta sa de no ono pe no betuma ye hu bibi wonu so onyen so da that you obey president atoma Ghana for adamuti wo so biribi wo sunsun mu ate biribi wo sumu sa penyi ni pe mesi onim party no esiri penfo mu nam ho nyina mesi obey president one dance mu I'll be a president. Yes. I need to work with the dada. Oh, work with the dada. Or beat me no solution with the dada. Oh, the dada. Some. But if you so far, says here, you person on Magana for a movie. A fire my medium. Because if you see a series, if you cross with wound and penny for no, and a some becca. A banner son says you wound and penny for number 7 canal. Usti so my sir, and I owe my racing. We say, oh, we are. Oh, but name my dear man. Oh, we are. Oh, playing. Oh, but Osipo soba. And you won't stop on it. About how fast? Like, I didn't you say a party no, winter in your one is because a one party in Yinaso. A dear of true Alabama, your mamma and a gin in a bushia, and a bushiano. And then you have a young president, I would say, of Doma minute in 1 year. A foot bank, any a quite do with my chair or some faso. And I just specifically on the home. Oh, nature, I mentioned out. Media met to my son yet. Woman to me bar. You bet to me, you want to me be a man.
titiri maame no mpanyinfoɔ maame no busuafoɔ maame nka bie me sɛ president no dɔ maame no wahyɛ maame no bɔ ɛno bɔhyɛ no obɛdi so yɛwɔ adeɛ bi ebetu mbidi kaka sɛ nanka yɛ president Mahama nanka wuo ne yata wuo na yɛ president dia but esan sɛ ɔwɔ tigyinafoɔ papa bi no ana mfa hɔ no antumi fa hɔ tso da eti ma na nampanyinfoɔ ɛnsɔre ma maame no wɔn sɔre pɛ sɛni obi deɛ dane yɛ no eti yɛ ayɛ na mo ka mbere no bi ka na president na ku mama na ku ata mama na ku ata sunsuma de mo ndi ase enye fe sika wanchim no kwankunu da ayɛ mo bisa deɛ na nkofu accuse no ɛna oku no yɛ ne ati ase nse adena abu a eba how can be epia you be ado oku no fa kwan ɛna obi so chim no kwa promise so what you want come ya bobo na ma hyew obi apriniti me na ko pen for time achi enti na di pa bia wa bo wo ba yo pa obi mo ngina wachi hwe wachi se den na firi wachi ba wo ko no wo ko wonim tene no wan na hwe wachi ama eti wo na ma so mo obi hwe wachi ma me so obi firi meti di bia ba enti obi ka no mo hye ma nko mo be wu no mo twantro mo ya trofo yenga yosun iwosun no yenim de ka ba atro ne se de omo kana owo ni da ho bat enam se wo din ti bi wu obi so obewu obi kwa to so awie po bewu ontumi wu ade me so mu hwɛ mu ene no ono okun ata ene okun ata obi so ochim ni kro onchim ni kon be biala abanti mami na busua no enkosi da ben na so mo ntu ho na mo a ebetinya se 40 days time free na ekɔ ontu wana montentem free na ko pem ne 40 days time ontu wana montentem anya sa asembesi me se adaka coffee kalabi muntie ni ye esi poso ba coffee kala esi poso ba but ebetinya se abona ye betumi amanakɔ omutu wana mo a awurade ye betumi amanakɔ sempemfo bi wɔ party nim so mkɔye hwatuma omutumi nya da ana omu nya nso nti we na koye maame no na busua maame na busua ana president betuma ye hu bibi onu ko betuma ye afa nchanchan odim de meka no na je se odo maame ne pe maame na sam ehye maame ne se onye president se mi hia o na mi hia o that is the word o ka kire no na mi hia o that's the word the president ka kire maame no ye me traffic education kandro me kaso so ma kire o na mi hia o na mi hia o sa o ka kire no na mo papa maame na sam yes ti papa no betu wana mo me tie opanyi bi fra me metu wana mo amado eye simple direction eye adane ye ni adane bi be ko bi na ko to baby abeto be ye mpoye e be po wa eti meti odifo asi a esan ebimu angasa omo mfa so die enti no ebe ye se ye kotu wana mo yentu ba na akoye se wasoma akora bone ni wekoso kun ma be ka kire se mako ontu bisi panyi bi wo mu kro no kro nye o makwa so no ma ye because a tradition must go on. Tradition must continue. Enti some mpanyinfoɔ anana nebusuafoɔ epe mamenu kwa wɔn ntu wana mama no ope mamenu kwa wɔn ntu wana mo emfa ema no ebelifo se adegro de na ade sakotufo afidi yeso adwuma akoye se yase akonwa ye ntena so enche wotena so no aso no bia wotena so enche be so nkonwa so ye kodifo kwekwa kodifo ye hwade se de maame asem ya besi ebi obi hwe ye nei ono de ono so wo sa haw ni bibia wa yare bia da ho ache problems ekoso mia mani eni a have that video over there mia go video ni that very day me ba sorry na me wo sorry ho maame bia wontimi ennante wontimi entena se somebody no kokolebu said then we yin ba ho yeah I was there nyame na mo saso mane sorry yeah ennante ye bibia all right bibia obi hwe ne de ne se bi ono so ayare da ho problem na yekese o de kwa ye se fafa ye kwa se fafa
ɛno saa nipa no ɔba wɔ nimu a anaasɛ ɔfrɛ wa ho akwan wa betimi aboa no aw nature na me nhyira na me ɔma wadom no hwɛ onipa bi ehia mmoa uhia mmoa so ɛya pesunsun mu mmoa ɛyɛ se physical sɛnea ɔka ye maame ne yare ne ye ni fi kɔlabu ebusuafo de wada wakyɛ afɛ doctor fo bia nsan returning kuma me no ye na free ward na kɔtɔ visiting room nti hɔ ne yɛhwɛ hɔ ne maame ne da doctor bi ɔhwɛ no ana ɔmo team nka na ɔmo yi ni fi hospital hɔ na ɔmo de ba dade na waso de mu hɔ maame ne sɔre nante obi a ɔtena ase bɛyɛ 6 months no ntumi ntena ase da ɔsɔre tena ase nante yɛ ɛma me ma mo kɔtɔ mo to brɛ no ebi a wo hwɛ me o problem ni be the same thing ɛyɛ me tai ka sunsumo su di kan bɔ ho bayansa bɛ naja me wadie bi wa metumi dia mo abɔ ho aban ansa na de beto na to ɛyɛ bɔ ho ban ansa na be bia di kan beto ansa mo tu ana mo enti etwase nipa no wo bɔ ho ban so wa brochi wo Ghana ye wadie metumi aya ma wa wo betumi dia bɔ ho ban enti ya me pe bambo no kane asinsa de ne be sei ase etu ana mo enti sa say yo se bambo na wo me se me ye sunsum nipa me bɔ nipa ho ban sunsum ebo nipa ho ban physical etu yale doctor ke bia kyerɛ wo problem bi awale seye bi anamon bi wo baby yale wo baby nya stroke diabetes HIV nyina la onyame na me so obisi HIV eduro ni oboa hwɛ ye wo kwadu ya ade bi tua kwadu ni so saka no eyasem ejetuato me nka ofidie ni so saka ni ye ejetuato enu ti se nipa bi o problem a on consult me na me be na me so ama ne problem metu before obi pese oba wo but mostly ya na me concern e ma yenu anam a omuni Ghana isan se omakopi obi man so asase ya omaja ho na omakopi obi man so na mpanifo se ohokwo na wi akokwa a nani abo eja obi ewo abrochi oni Ghana ha wahwe meka say wo hawo no so ne nkrata sem aye basa ho odi obi akọ nipa no abitwe no obi create meka say papa ebi obi hwe wo abrochi obi atwa ntrato no so wo abrochi ma ye chine de number Ghana ma ne bere nyina akoye kwa papa nipa yi woni Ghana no aka say wo ba wo nchen nipa yi kwa be no mfa so dia soja panyi bi ko Yesu nchen na ne ba yale oka te Yesu se enkomi fie ho binim se wo kasa be ba no beto ema Yesu kasa papa ne kokwa nso no ondu fie nkraba so ba no asole o wa brochi hwe me onkrata ho asem obi twa ntro obi emu se odu obi nkrata ye adwuma nti ya wo ho ama police for pewacho eye easy open nkrata da ye adwuma odu obi nkrata me yade bi ma brantie bi ewo UK no di ma me bi nkrata na ye adwuma afa ma me no peska kase bi aje kwa fa so ama ma me ni ye nkrata ma nipa no obi ante ase da abrante ni gusu sanim ska besi ne eya atom eye tumi aya tumi na mepo me ye tumi ho adwuma miti tumi ho enti me ye tumi adwuma ejobi wa abrochi hwe me oyale da ho papa nature ni pay yare da abrochi bebero wo ma bi from papa bi ko abrochi 15 years ni me nye adwuma mpo for 3 years mpo da yale enko a sa krofo na me se hwe me chi ni kwan onse wonta hu mo ewo media yi so me bia me hye ni o pa me chi ko be hu nyame antom ni nipa bi nti ana me ba so ento be bia lo problem wo abrochi o nkrata asem wo yale dia bra wo bi di wo chapwa di bu Ghana chirema bia wona me nkọ enko duade ho ne bani ngane wo be si da Ghana wo bia gia ta so wasase bi ya je furu nsem wo ntumi mma wo di chirema bia ase ne wo mekọ Yesu adwuma ama sase no nipa no dwane firi so eti mekọ Yesu adwuma ama akọ Yesu adwuma prophet Solomon ampi na akasa no me bɔ ne mra ne se power commander yes mpanyifo se de yinim no ewia no ye so kane a mfa hwe ne nim anadwo ena de bia na meka se mpanyifo se di unim to ena ya ye de ni gina twa no ano ɔte ase sara nso na aye bia fo hɔ no ma ya ye nsoma kai de eni ti na ewunipa bi wɔ hɔ no ma se me ne ɔmo kasa na me di ɔmo adanse a me de me sesi me bo na maka se we obetimi aye prophet Solomon power commander
the chira kwa hwe na chira kwa ya Asalbotwe School Junction Asalbotwe School Junction baba ndo the number atudwa Madina Asalbotwe School Junction Madina Asalbotwe School Junction e man the number atudwa no no kasa sensi baby a wo no so bi na akwa yesi obi sinya papa ne kan ne mum no nature prophet ne kan adi mu se ntu ko pasa baba ya go papa na fi papa afi yehwe udesa wo de trans ye adwuma ne desa ade ya sorry na fi phone number no atudwa mai Decha na min shira. Me days are maintenance year cancel 8 Tuesdays. okay I am maintenance year soon my dear. all right Me won be brave or ha me ye manya member ananipa. Me wo incense wo ha me ma wo hia. Me be ko bia ne favor di wachi. Me ye asori Sundays. But me ye cancel Tuesdays. Na me san so ye asori Sundays. Me wie so me san tenase ye cancel. Me chiri kwan e wo Madina Asalbotwe. Baby o biala se wa brochi o de frɛ me. Me nama e 0246 83 26 0246 83 26 o de o brochi o de no e WhatsApp o de ma me voice me o de ma me voice me no ka kyerɛ me how nyambe na me so aso wo issue na ma o pe so ko me chiri kwan so a me chiri kwan wo Madina Asalbotwe School Junction udu anu afrɛ me. all right udu anu afrɛ me odi for bra wo so ye penifo se abone eja kwa aya na yenya no kwa enti no ebehwe na afutu kakra wo de ma ye maame ne omo twa no ho ahia ene Ghana ne wiase ama nyina omo hunu se ase bibia ni ho na bibia ntimi ne obi ahwe no my message akra na fe yen so nkunya so me da mpemfo ase ene na ebusuafo aba emere bi maame ne be kasa na nose machine no na me TV anim na me wura ho maame no na de ne start say malaria kakra agu no amma bibi egu na no kakra na nipa adwira nkoso me tu na busuafo fo say efe na mo nso mo mmere aso ama mo ma mo ntena se ama mo ade ba ko enhwere mo titiriw na busua ne mba me zanso de ade we eye futu ama Ghana fo a mo ngi hwindi oya wa adwene se won kwa na onam nso bi ne wonam den wan na ehwi wachi ama wo aka de efiri wachi ri ba akere wo me tu emrantie ni mbaba wa nyina fo se aya mo hwe musunsum akiri kwan tie me entena si mo bi nkun nto ntwene aya wo sori ya hwe o hyebere mu wate na beboa bebia me wode me wo Madina Asalbotwe School Junction bra na me na me so amawa yinchira me na mani 0246 83 26 na minchira before you was be say you bo pin won so oje so na you twin komo yene Prophet Solomon antwi the power commander na atwe enkomo refa de ekoso sunsum niema ebetimi esi ho number no na egu screen ase ebetimi afa number no na wafre no na afi wona na atwe enkomo wo how bi ni account ni bi na sa wafre na nyame nam nsa so ebetimi aboa amade also open na say de how no etimi afri so open e kira kwa Madina Asalbotwe School Junction Madina Asalbotwe School Junction udu na wafre number na eba fa edu akọ asoifi o kama na nyame na mensa so aboa amade oye bia so awie prayer say kwantintin bia no eya na ewie wo oboa no idin edi nature prophet aha na me we see but me sra say bomadian say first time ni ana say wahwe na say unsubscribe to channel na bomadian say subscribe to channel no eya like wo hu na leave a comment eya share mo nwe bi na ono so enye ehira say wo hwe dwumadie na opese oni etukese edidwuma bitimi afa numbers na wo screen ase na wafre yenso yebeba won chen na afi dwumadie ese fata se ye no edi na eboa ne boa ye yenso ye no edi ede wo asi obade inshallah